Ancha munasqa wayqey panay allin hamuy kay escuela sabática nisqaman o masi. Imasumaqta ñawpaqman puririnanchispa yanchisman mañakuy chawpinta makinman churaykusun mañarikusun. Oremos. Ancha munakuq yayay, munaynikipi uqkutintawan illayki sumaq simiykita, ki escuela sabática yachaypi yayay sumaqta yachaykuyta munayku. Yanapaykuwayku Santo Espirituki atiyninwan sapanka uqniykuta. Chayta waqharikamuyku sapallan Jesucristo churiyki sutinpi hinataq kachu. Amén. Wayqey panay ima sumaq Diospaq munayninpi waqmanta tuparillanchistaq kay chunka yachachiypiña lección número 10. Umachayninpinin los engaños finales de Satanás. Saqraq q'utukuynin p'uchukay tiempupaq. Chaymanta wawmasi ima sumaqta kunan yacharisun. Haykurichiq hina wawmasi qan rikushanki qhawarisun iminnan ya aqay apocalipsis qillqa yachachiwarqanchis ki hallp'apacha wawmasinchiskuna kay puqusqa binuta uhaykunankupaq. Y kunan qhawarisun wawmasi ishkayka q'utuymanta. 2 errores. Ñawpaqpi kashan imatachus nuqanchis yachanchis o ininchis o niwanchis manan runaqa wañunpunichu. Kanmi uq alman. Chay kashan uq q'utuy. Ishkaykaq q'utuytaq kashan wawmasi. Samana p'unchayqa domingo p'unchaymi. Manan sabaduchu nispa. Sabadoqa manañan kunanpaqñachu nispa niwanchis. Chay ishkay q'utun wawmasi ki hallp'apachapi yachachisqa tarikusha. Chirayku qan ñawinchashanki chay urampi nishan Pluma inspirada nisqa chay qillqapi Conflicto de los Siglos, página 645 nin aqnata. Kanmi wawmasi ishkay hatun q'utuykuna pantachiy yachachiykuna. Uqnin kashan inmortalidad del alma. Manan runaqa wañunpunichu. Hinaña wañun kanmi alman chay yachachiy. Y kashallantaq wawmasi domingo samana p'unchayta yachachishanku. Chaywanmi wawmasi saqra ki hallp'apachapi q'utunqa wawmasinchiskunata. Chay haykurichiwan wawmasi ñawpaqman puririsun kay semana uhupaq kasharqa texto central haqay San Juan qillqapi. Chayman puririsun. Libro de San Juan, capítulo 17, verso 17. Chunka qanchisniyuq t'aqayninpi, chunka qanchisniyuq yupayninpi. Ajinata nin wawmasi uyari. Chiqaq kaqniykiwan paykunata t'aqay. Simiykiqa chiqaq kaypunin. Wawmasi, yanchispaq simillanwanmi aypasunman iman chiqaq. Y chiqaqta aypasun chayqa mana urmasunchu saqraq q'utukuyninpi. Chayta wawmasi ima sumaqta qan sunquykiman churaykunayki. Yanchispaq simillanmi chiqaqqa wawmasi. Chaymantaqa imapis q'utukuylla. Y kay p'uchukay tiempupaq saqra chayta apamusha. Ñawpaqman puririsun wawmasi haqay domingo p'unchayman. Umachayninpinin el camino que al hombre le parece derecho. Kanmi wawmasi runapaq uqñan allinñan chaninñan nisqa. Ñawinpaq aqna kasha. Chaymanta qhawarisun wawmasi. Chaypaq puririsun haqay Proverbios qillqaman. Libro de Proverbios chunka tawayuq t'aqayninpi,
capítulo 14. Yupaynintaq chunka isquiniyuq versículo 12. Chaypi masi ajinatanin yayanchispaq simi. Uyarimuy. Runapaqqa kanmi chiqanman rikch'akuq ñan. P'uchukayninmi ichaqa wañuna ñan. Suti wawmasi. Kanya sapankuq uqninchispaq uqñan chiqaqman hina rikch'akuq. Ichaqa p'uchukaynin wañuna ñan. Camino de muerte. Chirayku wawmasi Jesucristo kihallpapachapi kashaspa rimarqanña. P'uchukay tiempupaqmi kanqa chay yachachikuqkuna q'utukuq yachachikuqkuna. Y q'utunqaku hasta wawmasi pikunachus Diospi allinta chaninta hapipakuqkuna chaykunamanraq ayparichinqa. Ima q'utukuytaq chayri kashan wawmasi. Wakinkuna ninkuaqnata. Nuqaqa yachani iman chiqaq kasqanta. Iminapi yachanki. Nuqaqa yachaniñan chayta leispa o sunquymi chayta niwan sunquypi nuqaqa confiakuni nispa ninku. Chayrayku nin yayanchispaq simin wawmasi haqay Jeremías qillqapi sunqunchispi hapipakusunmanchu umanchispi mana pantanapaq manachu. Haqay Jeremías qillqapi nin chunka qanchisniyuq t'aqayrinpi isqun yupayninpi capítulo 17 verso 9 uyari wawmasi. Runaq sunqunqa tukuy imamantapis aswan q'utukuqmi. Millay ruwaqtaq kanpas. Pitaq chay sunqutari riqsinman? Wawmasi. Chayta saqra ki hallpapachaman churayamush. Manan pitapis uyarinaykichu. Qanmi yachanki iman allin ima manan allinchu nispa nisunki. Manan kanqa Diospaq simintaraqchu ñawinchasanayki chaykunata yachanaykipaq. Kunsinsaykin chaytaqa nisunki, sunquyki. Ichaqa imanin yayanchispaq simi? Sunqunchisqa iman kasqa q'utukuq. Imaymana mana allin ruwaq. Pitaq riqsinman chay sunquta wawmasi? Mana pipas. Chayrayku wawmasi ama chaykunata uyarisunchu. Chiqaqta aypayta munanchis chayqa yayanchispaq siminmanmi rinanchis. Chay chawpillaytan ayparisun wawmasi. Manan nuqanchis sunqunchista uyarispachu. Ñawpaqman puririsun haqay lunes p'unchayman. Umaschayninpi nin hanata la vieja mentira de la inmortalidad. Que ñawpa llullakuy. Ima llulla manan runaqa wañunchu chaymanta wawmasi. Chaypaq puririsun haqay Eclesiastés qillqaman. Libro de Eclesiastés. Isqun t'aqaynin capítulo 9. Pesqa yupayninpi versículo 5. Ajinata ningu wawmasi yayanchispaq simi. Uyarimuy. Kawsasaqkunaqa yachankun wañukapunankuta. Wañukapuqkunan ichaqa mana imatapis yachankuchu. Manañataq imatapis chaskinkañuchu. Paykunaqa qunqasqañan kapunku. Suti wawmasi. Kawsaqkunaqa yachanchis uq p'unchay wañupusu. Imamantaña kaspapas. Ichaqa tapurimusayku wañuqkunari. Wañuqkunaqa manan imatapis yachankuñachu wawmasi. No saben nada. Yayanchispaq siminqa sutin wawmasi kasha. Ichaqa ki Babilonia nisqa ki espiritismo chawpinta wawmasi ki warmi ki q'utukuq iglesia chay puqusqa binuta wawmasi mana allin yachaykunata supaykunaq yachachiyninta ki hallpapachaman rakirisha. Iminnan saqra nirqan haqay qallariypi Eva warmita manan wañunkichu nispa.
Ichirayku masi, wakinkuna yachachikunku aknata. Jesucristuta chaskikunki chayqa, wañupunki chayqa hanaq pachaman haykupunki. Wañuspayki qhipallanman. Mana chaskikurqankichu chayqa quizás ruphapunki infiernopi. Chayta uyarinchis wawamasi. Wañuqqa hasta hanaq pachamiña kashan Dioswan. Chirayku wakinkuna ninku chay predicador Billy Graham Diosmanta yachachiq karqa ninku paymantapis yasta payqa Jesuswanña kushka kashan nispa. Ichaqa wawamasi manan aqnachu. Wañuq maypi kashan hallp'a uhupi. Henchispaq siminqa yachachin wawamasi wañuqqa puñuq hinallan kashan imata suyakushan Jesucristo waqmanta kutimunqa waqmanta kawsarichipunqa resurrección. Chaytan yanchispaq simin sut'illata yachachikun wawamasi. Ichaqa saqra chayta mana aqnatachu yachachi q'utukun. Chayta astawan wawamasi imatachu qan rikushanki. Chaytan sutichanchis primer error capital. Ñawpaq pantachi. Chaypi nin wawamasi qan ñawinchashanki chaypi. Qhawashanki. Kanmi dos grandes errores nisqa. Ishkay hatun pantachi. Ñawpaqqa kashan inmortalidad del alma. Chaymi wawamasi espiritismo. Chaytaqa iparinqa kay qillqapi conflicto de los siglos página 645. Uyariyki hatun Biblia yachachikuq runamanta Amos Fel pachaq wata ñawpaqña aqnata pay qillqarqa. Chay mana wañuymanta yachachikuyqa protestantes pikunataq imaymana iglesiakuna catolikumanta t'aqarikuqkuna pimanta hap'irqanku catolicukunamanta. Catolikunataq fariseukunamanta chaskirqanku y fariseukunataq paganukunamanta chaskirqanku y paganukunataq saqramanta chay ñawpaq mach'aqway saqra nisqamanta chaskirqanku. Chayrayku kunan tiempupis wawamasi tecnología chawpinta imaymana ikhurimushan. Qan rikushanki kay sitio web página kay Fundación Sulfón imanishan wawamasi. Kanchis kunan tecnología imaymana wañuqkunawan rimanapaq, tupanapaq. Mensaje de texto chay chawpinta rimanakusun iminan qan wawamasiykiwan teléfono chawpinta rimanakuyinki mensaje de texto. Wajarinki llamadas o kamaraykita hap'ichinki qan rikushanki pay rikushasunki kikintas wañuqkunawan ruwasun wawamasi. Chay hina tiempopiñan kashanchis. Chayrayku yanchispaq simin nin sut'illata saqraqa q'utunqan wawamasiyki hallp'a pachata. Ñawpaqman puririsun martes p'unchayman. Kaypi ayparisun wawamasi ishkaykaq q'utukuyta. Umachayninpi nin Babilonia el centro del culto al sol. Iminanki Babilonia llaqta haqay inti yupaychana llaqta karqa. Aqnapuni wawamasi. Chaypaq puririsun haqay Ezequiel qillqaman. Libro de Ezequiel, pusaq t'aqaynin, capítulo 8. Yupaynintaq chunka soqtayo, versículo 16. Uyarimi wawamasiyki qillqata allinta. Capítulo 8, verso 16. Haqay Ezequiel qillqapi. Ajinata nin wawamasi. Chaymantaq apawallarqantaq Señor Diospaq wasinpa ukhu patiunman. Yupaychana wasinman haykuna punkuman altarpiwan tupaypi kashasqa ishkay chunka pisqayuq Israel qarikuna. Yupaychana wasita qhiparparispanku inti haykuy laduman qhawaqtinkuna pampaman k'umuykuspa intita yupaychashasqaku. Imata kaypi tarinchu wawamasi? Imata profeta Ezequiel rikusha? Haqay Diospaq wasin uhupis ishkay chunka pisqayuq qharikunata tarisqa. Diospaq wasinta wasanchaspa, wasanparispa, darle la espalda y intilaruman intita wawamasi k'umuykuspa yupaychashasqaku adorando al sol.
Chirayku masi Dios ninchis nin aknata. Haqay Asiria, Egipto, Persia, Babilonia suyukunapiqa normal karqan masi intita yupaychay. Babilonia llaqtapiqa suyupiqa ñawpatin pumantaña masi yupaychakurqan intitaqa. Ichi inti yupaychay masi Israel llaqtaman haykuykamusqa Diospaq templonpi qarikunapi ayparisqa tarikusqa ichi qarikuna Diosta yupaychanankunan kashaqtin intita yupaychapusqaku masi. Chayrayku ki yachachikuy masi ishkaykaq pantachi yachachikuy. Segundo error capital. Domingo yupaychay. Qantapurikushan domingo intiwan imapitaq kashan masi tupachina. Nishu tupachinapaq kashan. Domingo masi intiq p'unchaynimi, Día del Sol, chita ayparisun. Chaypi nishanki escritor, autor John Eddy. Paganukuna masi chiñawpaq p'unchaytaqa primer día de la semana churaykurqanku 10 soles. Imaninanta nishan Día del Sol. Imaraykuchus chip'unchaypi intita yupaycharqanku. Chirayku masi haqay Constantino, haqay tawa siglopi masi pay karqan pagano intita yupaycharqa. Iglesiaman haykurichimurqan sábado p'unchaymanta t'ikhrapurqan domingo p'unchayman. Chita nin waq qillqaq escritor Edward Gibbon. Constantino p'unchayninqa yupaychanapaq karqan domingo y Diosnintaq karqan inti, sol. Chirayku masi haqay 321 nisqapi ki Constantino rikushanki chayaqa ley dominical urqurimurqan. Domingo p'unchaypi intiq p'unchayninpi samanankupaq. Lliw magistrados runakuna llaqtapi runakuna wisq'anankupaq llank'anankuta. Y masi urampi qanqawashanki. Iminanki Iglesia Católica nisqa chaypis kikillantataq nin masi sutita nin uyarikipi. Intiqa masi paganismo Diosninkun karqan, ariaqnapunia karqan. Ichaqa nin chay domingo pagano nisqa uq p'unchay domingo cristiano nisqaman t'ikراkurqan Jesuspaq p'unchaynin nispa. T'aqarisqa Jesuspaq nisqa. Masi chay p'unchaymanta ñawpaqman ya domingutaqa yupaychayta runakuna qallaykurqanku, sábado p'unchaytataq saqaripurqanku. Ñawpaqman por eso. Miércoles p'unchaypi masi ajinatanin. Un llamado a la fidelidad. Dios wajakushan masi ch'uya kananchispaq. Wajakushanraq Dios ninchis. Imina chawpinto masi chisaqraq q'utukuyninta atipasunman. Yanchispaq siminman hinaqa imatachus Dios yachachin siminman hina samana p'unchayta chay p'unchayta samananchis. El sábado qanchis p'unchay masi. Chaypaq por eso haqay Ezequiel qillqaman ishkay chunka t'aqayninpi capítulo 20. Yupaynintaq ishkay chunkallataq. Libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 20. Ishkay chunka t'aqayni ishkay chunka yupayni. Uyarimi masi ajinatanin yanchispaq simin. Samana p'unchayniykunatapas nuqapaq t'aqapuwaychis. Chay hinapin qankunawan rimanakusqayta yuyarichiq kanqa. Qankunataqmi riqsiwankichis nuqa Diosniykichis Señor Dios kasqayta. Masi ima p'unchaytan samananchis Diospaq siminman hina. Samana p'unchayta, sábado p'unchay, qanchis p'unchay masi. Chaytachus ruwasun chayqa manaña kisaqraq q'utukuyninpi urmasunñachu. Imaraykuchus ki Iglesia Babilonia ki warmi supaykunaq yachayninta yachachishan ki hallpapachapi. Chirayku profeta Ezequiel wajarisharqan llaqtanta amaña ki
intita yupaychaysichu domingo p'unchaypi iminan qhawarirqanchis intita yupaychasarqanku qillqarikunapis kikillantataq wawmasii nuqanchispas kay p'uchukay tiempopi wajarinanchis runakunata lluki hallp'apachapi Diosninchista yupaychanankupaq ima p'unchaypi sábado p'unchaypi kay pastor adventista Edward Hiscott uyari aqnata nirqan haqay pastores bautistas yaqa pachaqkuraq pastores kuna uyarisarqanku michiqkuna paykunaq ñawpaqinpi ajinata nin pay nishuta sunquypi llakikuni nin iminan domingo paganismo p'unchaynin Día del Sol nisqa intaq p'unchaynin chaskirisqa karqan haqay papado nisqawan Iglesia Católica chawpinta y chaytaq nuqanchis protestante nisqaman sapaqchasqa nisqa chaskiykurqanchis masi ajinaya ichaqa Diosninchis waqashawanchis payta kasukunanchispaq p'uchukapunanchispaq masi puririsun jueves p'unchayman umachayninpi nin gracia para la obediencia Diosninchis munakuyninta masi churashanraq kunan tiempo kasukunanchispaq sapanka uqninchis kasukunanchispaq y lluw masinchiskuna hallp'apachapi manaraq kiyta riqsinkuchu kasukunankupaq yayanchispaq siminpi ima sumaqta nin masi aqnata libro de Apocalipsis qillqaman puririsun chunka pusaqniyuq t'aqarinpi capítulo 18 chunka pusaqniyuq t'aqarinpi yupaynintaq tawa versículo 4 ajinata nin masi uyari hinaqtinmi hanaq pachamanta kunkata uyarirqani llaqtallay chay llaqtamanta lluqsipuychis masi Diosninchis wajarishan wawankunata llaqtallay pueblo mío lluqsipuychis chay llaqtamanta ima llaqtamanta Babilonia ki q'utukuq iglesia pantachikuq iglesiamanta masiykita allinta uyarimuy hinaña kan Diospaq llaqtan ki hallp'apachapi chiqaq llaqta yanchispaq siminman hina kawsashan chayman hina purishan ashka masinchiskuna español simipi mayoría haqay Babilonia uhupi tarikusha Iglesia Católica y waq iglesiakuna domingo waqaychaqkuna iglesia uhupi Diospaq llaqtan kashan masi kunan quizás mana paykuna allin p'unchaypichu yupaychashanku chiqaq p'unchaypichu aswanpis mana allin p'unchaypi domingo p'unchay paganukunaq p'unchayni quizás kunan mana paykuna reparakushankuraqchu saqraq q'utukuyninta chaskisqankuta ima q'utukuyta manan wañunkiraqchu hinaña wañunki almachaykin kan chi yachaykunata quizás chaskikushanku masi hinaña aqna kashanku chaypas Diospaq llaqtan kanmi chay Babilonia uhupi y chayta masi ñawinchasun kay qillqapi Evangelismo página 419 chay pluma inspirada chaypi nin aqnata uyarimi masi kay willakuytaqa willananchis kay segundo ángel nisqata hinaña willananchis nishan allinta chaninchaykunanchis cuidadosos ama yanqa kasipis masi takananchispaq yanqa kasipis llakichinanchispaq ni huchachananchispaq pikunachus manaraq kiyachayta chaskirispa chaypi kawsakushanku domingo p'unchayta yupaychakushanku ki almachakuna nispa todos los santospi purikushankuraq imaraykuchus nin haqay católico uhupin kashan nin hay cristianos concienzurios imaninanta nishan
Diospaq wawankuna chaninta kakushanku yachasqankuman hinalla purikushanku yuq p'unchay nin Dios paykunarayku llank'arinqa obrará a favor de ellos. Ima sumaq wawamasiy. Chayrayku Dios ki sumaq willakuykunata wawamasiy ayparichishan wawamasinchikkunaman willarinanchis ichaqa ama huchachaspachu wawamasiy. Hinaña wawamasiyki kashan católico uhupi domingo p'unchayta yupaychashan ki almachakunapi iñishan wawamasiy mañakuspa ñawpaqtaqa allinta chaninchaykuspa uyariykita Diospaq llaqtanmi kashan chay uhupi su pueblo y sumaqmanta wawamasiy yayanchispaq siminta riqsirichinanchis chaymanta lluqsiripunankupaq. Ima sumaqta wawamasiy kay horas yachaykunchis kay chunka yachaymanta imata ayparunchis wawamasiy wawamasinchikkunapaq kan uqchiqaq ñan nispa paykunaq ñawinman hina chayman hina paykuna purinku sunqunkuman hina yuyayninkuman hina ichaqa chay ñan wawamasiy wañuyman apanman. Imaraykuchus Diosninchispaq simin niwasqanchis sunquqa q'utukuqmi llullakuqmi. Chayrayku wawamasiy yayanchispaq simillanta ñawinchananchis ama pantananchispaq. Hinallataq yacharillanchis wawamasiy chay ñawpa llullakuyta vieja mentira iminan saqra wawamasiyki hallpapachata q'uturisa wañuqqa manan wañunchu nispa ichaqa yayanchispaq siminqa nin wañuqqa manan imatapis yachanñachu. Chayrayku nisayku wawamasiy wañun hinaña Diospi iñispa wañun mana hanaq pachatachu puririn y mana Diospi iñispa wañuspa mana infiernupichu rupashan. Wañusqallan kashan hallp'a uhupi puñu hinalla imata suyakushan resurrección. Hinallataq wawamasiy kay iskay q'utukuyta ayparillanchista iminan haqay Babilonia suyupi llaqtapi intita yupaycharqanku y chay yupaychaynin wawamasiy haqay Israel llaqta qharicunataraq ayparirqa chaykunapis aparichisqa chay q'utuywan tarikurqanku y intita yupaychapusharqanku. Chayrayku wawamasiy iglesia uhupi haqay iglesia cristianismo nisqapi haqay Constantino chawpinta haykuyapurqan chay pagano p'unchay intiq p'unchaynin domingo iglesia uhuman chayta ayparinchis wawamasiy ki yachaypi. Hinallataq yacharirqanchistaq Diosninchis waqarishawanchis ch'uya kananchispaq chaninta sayananchispaq iminata chay q'utuykunata wawamasiy ama q'utusqachu tarikusunman allin p'unchaypi chiqaq p'unchaypi samananchista munan sábado p'unchay chaytachus ruwasan wawamasiy chay q'utuykunamanta karunchasun manaña q'utusqañachu tarikusun. Hinallataq wawamasiy yachaykullanchistaq ima sumaqta kay horas Dios munakuyninta rikuchikamushi. Kanmi Diospaq llaqtan haqay Babilonia uhupi wawamasiy chayta allinta sunquykiman churayku y chayrayku willaninanchis paykunata ayparinanchis ama pantarispa allinta chaninchaykuspa imaraykuchus Diospaq llaqtanchik uhupi kashan paykuna quizás mana riparankuraqchu mana chiqaq p'unchaypichu yupaychakushanku huñukushanku quizás saqraq q'utukuyninta chaskikushanku almachakunapiraq creishanku y wawamasiy ichaqa Diospaq munakuynin kunan tiempo rikukamushan chay wawamasinchikkunarayku Dios llank'arinqa ima sumaq wawamasiyki sumaq yachachiy ajinamanta p'uchukaykunchis ki sumaq yachachiyta wawamasiykiman willari rakiri ki plataformas digitales nisqa chay chawpinta wawamasiy ayparichiy y qanta sapankuqnikichista wawamasiy sulpakamuykichis imaraykuchis ki sumaq simita chaskiykunki wawamasiykunaman ayparichinaykipa. Wawamasiy kaq yachachiypiña tuparisun yayanchispaq munayninman hina sapankuqnikichis wawamasiy Diospaq saminchayninwan qhipariychis.